Poštovani kolekcionari, dobar dan! Dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj otvaramo 20 kesica sličica za svetsko prvenstvo. Prošli video je prošao ok, dobili smo Mbappéa, dobili smo Haalanda, dobili smo gomilu stvari, ostalo nam je doduše dobijemo Messija, Ronalda i Lamina Jamala i on nam fali, tako da uživajte, opustite se, zavalite se, vreme da krenemo, neću mnogo tošimo reći, ako želite možete da lupite like, ostavite subscribe, mnogo bi mi značilo, a mi, hajde da krenemo sa ovim otvaranjem, da ne dužimo mnogo, sličice su sada dostupne, mogu da se nabave, a da vidimo kakve ćemo sreće mi danas da budemo. Ok, Aleksandar Sorloth iz Norveške, prva sličica koju smo otvorili danas i sad imamo ovako, St. Clair, golman Kanade, onda imamo Pepija iz Sjedinjenih država, Valverdea, ok, Federico Valverde, njega ćemo da stavimo ovde, igrač Urugvaja, onda imamo ovde grupna Portugala, može, onda imamo sledeće igrača Paname i još jedan igrač Paname. Dobro, fin početak, nije loše. Valverde, prva sličica koju smo danas izvukli, da vidimo šta ćemo da imamo sledeće. Grb Haitija, ovo nam fali zapravo, čoveče, fantastično, prvi grb za danas, može. Onda ovdje dobijemo Anthony Gordona koji nam je, mislim, duplikat, pa onda dobijemo Ryana iz Australije, golmana Australije, dobijemo igrača Haitija, dobijemo Portugala, Nuno Mendes, ok, Nuno Mendes, stavljamo njega također ovdje, onda idemo dalje Sanabrija i na kraju dobijamo Saka, da li realno? Saka nam također fali, što je najgore, tu je i Saka, čoveče. Pogrešio sam, stanite, sad sam uzbuđen već. Sad sam već uzbuđen, 3 jako dobra igrača u 2 kesice. Ovo, boga mi, znači nešto čudno se dešava u ovim kesicama. Ovih 20 će da biti zanimljivo. Imamo ovdje igrača Iraka, imamo Yildiza, imamo igrača Uzbekistana, Argentina, grupna Argentine, može, odlično. Onda dobijamo grb Španije, koji nam je duplikat, ali fantastično. Dobijamo igrača Katara i na kraju dobijamo grb Sjedinjenih država, također duplikat, ali nema veze, dobar duplikat. Grbovi su uvek dobri duplikati, ako mene pitate. Nastavljamo dalje. Evo vidimo što ćemo sljedeće. Šta je ovo? Igrač Švedske, Lindehoff, ja mislim da je duplikat, ali iza imamo digitalni kod. Izvolite vaš digitalni kod, srećno svima. Onda imamo grb ove Kolumbije, sjajno, još jedan grbić. Onda nastavljamo dalje. Ovo je Alžir, nakon čega... Luka Modrić! Pa je ovo realno? Pa ona mi su također fali, fantastično, Luka Modrić iz Hrvatske i onda ide Čaleta Car također, Hrvatska, evo ga, Čaleta Car, nakon čega imamo igrača Saudijske Arabije i dobijamo Kodija Gakpa također, lepo, nije loše, Luka Modrić, pa fantastičan početak otvaranja, da vidimo, možda je ovo vreme da dobijemo i Ronalda i Messija. Idemo dalje, Maroko. Onda ovdje dobijemo Arauha, dobijemo Hanlija iz Škotske, mladi Japanac Džinja Ito, onda imamo Rodrigueza iz Paname, dobijemo još jednog igrača Urugvaja, De La Cruza i na kraju Hwang iz Koreje. Ok. Malo manje ludak. Mislim i ovo je bilo dobro kesica, realno jer su bili dobrih igrača, ali što je najvažnije, oni koji mi fale. Cucurella iz Španije, onda idemo dalje, igrač Alžira, igrač Senegala koji igra za West Ham, šta su se ovaknute, evo ga Ake koji nam je duplikat, onda igrač Kanade, Argentinac Cristian Romero iz Tottenhama i na kraju Andrew Robertson koji igra za Liverpool. Dobro. Idemo dalje šta se dešava. Šta kaže sljedeće? Soček iz Češke. Nakon čega dobijemo Belgijanca, Desaipera, dobro. Onda idemo Zubimendi iz Arsenala. Zubimendi, dobar igrač Španije. Onda idemo Minda. Nakon čega imamo Ter Stegena, golmana Njemačke. Nastavljamo dalje sa Egiptom i završavamo sa Kishu Sanom iz Japana. Dobro. Za sada dobijamo dosta sličice koje nismo imali. Jako malo duplikata koliko sad mogu da vidim iz ove priče. Igrač Turske,
Onda imamo, evo ga, jedan insert. Izvolite. Onda okrećemo opet na ovu stranu ovde. Al Abdi iz Tunisa, Paez, Ekvador, igrač Paragvaja, onda imamo igrača Cabo Verdea, Norveška, koja je ovo Torsby, i na kraju dobijamo Najlanda iz Norveške kao golmana. Fantastično. Idemo dalje. Ok, Galindez iz Ekvadora, Hrvatska, ko je ovo? Ovo je Šutalo, Josip Šutalo, grupna Meksika, fantastično. Nakon čega imamo Jordan, imamo igrača Australije. Lautaro Martinez ponovo se pojavljuje iz Argentine, stavit ćemo ga ovdje, bez obzira što je duplika, stavit ćemo ga. I na kraju imamo Aronsona iz Sjedinjenih Država. U redu, pa dobro, za sada lepo izgleda, ali nije to dok se ne zvuče Messi ili Ronaldo, iskreno, oni su ono glavna priča ovdje, da vidimo, njihovo posljednje svjetsko prvenstvo. Kokcu iz Turske, grb Austrije, grb Austrije, dobro, može, još jedan grbić. Onda imamo igrača Južnoafričke republike, evo ga Guimares iz Brazila, on je evo ga! Tačno sam imao osjećaj, Lionel Messi, dobili smo ga, fantastično, Messi izvučen, Messi je tu, evo ga ovdje, evo ga ovako, između, pored Luke Modrića, on i Lautaro i Luka Modrić u sredini, može. Araujo, još jedan iz Urugvaja, sada već možemo da pričamo, ovo je sada već priča, to se čekalo. Znači, ostao nam još Cristiano, i naravno Lamine Yamal, ali o tom potom. Igrač, ovo je, kako se zove, stao mi mozak, nije ni važno, afrička ekipa u pitanju. Onda imamo Irak, imamo grb Meksika, imamo Abu Kuseina iz Jordana, Amerikanac, McKennie, igrač Alžira, i na kraju Škotska, McGinn iz Aston Ville. Dobro. Jako lepo, jako lepo. Grb, još jedan grb, ovaj put grb Ekvadora. Grb Ekvadora ide ovde, izvolite vaš insert. Srećno svima. Nastavljamo dalje. Češka, golman Češke, može. Onda imamo Marokanca. Šta je ovo? Ovo je Curaçao ili Capo Verde, ne znam ni ja više. Onda ovdje imamo Dilana Brona iz Tunisa, Ndoye iz Švajcarske, i na kraju dobijamo Novozelanđanina, tako da to je to što se tiče ove kesice. Zanimljivo što nema duple nule i ostalih niskih sličica, to još nismo vidjeli. Nisam vidio ni jednu maskotu još uvijek. Grupna Češka onom zapravo treba. I ovo je zapravo jako bitna sličica za nas. Što imamo ovdje? Hatema, dobro. Openda iz Belgije, može. Onda imamo Meksikanca, Pineda. Dalje idemo Uzbekistanac. Huijsen iz Real Madrida, igrač Španije. I na kraju dobijamo ovdje Senegalca, Pape Matar Sarr, koji igra za Tottenham Hotspurs. Za Spurs se igra. Ajmo da vidimo dalje. Sljedeća kesica, Burinić, odlična kesica i odlična sličica Burinića. Idemo dalje, Urugvaj timska, odlično. Evo ga ovdje David Alaba iz Austrije, i evo ga, taman sam rekao, ali ovo nam je duplikat, ovo je Kanada, ja mislim. Ovo je ona prva, ovo je broj 6, ja mislim tako je, FCV 6, ali nema veze, dobro, uzeli su makar jednu nisku. Još jedan Magales, onda imamo Diomandea koji igra za Leipzig, i na kraju dobijemo još jednog igrača Obale Slonovače koji igra za francuski Metz. Dobro, imamo još nekoliko, mislim da smo u zadnjoj četvrtini otvaranja. Leti, ove sličice, stvarno je nevjerovatno. Upamecano, evo ga Upamecano, koji igra za Bayern München, i stavit ćemo ga ovdje, on je dobar igrač. Onda idemo Svanberg, onda imamo Ruben Dias, Manchester City, stavit ćemo i Rubena Diasa ovdje, što da ne. Možda ćemo time da prizovemo i Cristiana. Idemo dalje da vidimo, ovdje imamo Darwin Nunes, odličan igrač također. Brazil, 2002. osvajač, i na kraju dobijemo mladog Japanca, mladi Japanac. Svi Japanci su uvek mladi Japanci, to nikad nemojte da zaboravite. Idemo dalje. Lozano, Lozano, i on igra svetsko prvenstvo, fantastično, evo ga još jedan insert, izvolite kod. Nakon toga imamo grb Maroka može ovdje. Alphonso Davies, stavit ćemo ga naravno, evo ga ovdje Alphonso Davies,
Idemo dalje. Olise još jedan. Mislim, Olise je fantastični igrač, već smo ga stavljali bili 7 puta. Onana iz Belgije. Onda imamo igrača Irana i na kraju 2 igrača Irana. Dobro. Antiklimaktičan završetak, 2 igrača Irana. Mada sigurno se da će neko da kaže, pa znaš, Iranci igraju dobar fudbal, Milane. Siguran sam u to. Bentakur. Ok, Bentakur koji igra za Tottenham. Igrač Urugvaja. Onda imamo Češko. Ovo je još jedna Češka. Može. Vidra. Sjajno. Onda imamo ovde Enzo Fernandez iz Chelsea. Igrač Argentine. Južnoafrička republika. Evo ga jedan Capo Verde. I na kraju ovde dobijamo Saudijsku Arabiju i Južna Koreja. Dobro. Dobro. Interesantno. Možda, mislim, opet dobili smo Mesija, ne mogu da kažem, ne mogu se žalim. Ovo je prošlo otvaranje Mbappé, ovo otvaranje Messi, tako da uskoro trifekta cela završena. Imamo ovdje igrača Švedske, 2 igrača Švedske. Ok, Bergval takođe, onda imamo igrača Capo Verdea, igrač Haitija, onda imamo igrača Meksika, Sanchez, onda kaže Kamada i na kraju još jedan igrač Capo Verdea. Dobro, fino, predposljednja kesica, ljudi. Predposljednja kesica, ni ovdje nemamo ekstra stiker, tako da ni ne nadam se kad ovako otvaram da ima ekstra stikera ovdje. Haiti, grb, dupli, ali dobro, može, što da ne. Vidmer, koji igra za Mainz, imamo igrača Južne Koreje, igrača Gane, koji je ovo je igrač Jordana, Senegala i na kraju Njemac Havertz, koji igra za Arsenal. Zanimljiv Njemac. Posljednja kesica, momci. Posljednja kesica. Ajmo da vidimo šta nas čeka u posljednjoj kesici. Da vidimo šta možemo da izvučemo, čemu možemo da se nadamo. Da vidimo. Share iz Iraka. Onda ovdje imamo insert. Izvolite kod. De Bruyne. De Bruyne. Iako je duplikat lepo i vidjeti ga. Evo ga, De Bruyne ovdje neka. Grupna Engleza. Može, što da ne. Franjo Ivanović iz Hrvatske. Mislim da je još jedan Messi, a u stvari je Rodrigo de Paul koji igra za Inter Miami. Imamo Laineza iz Meksika i posljednja sličica će biti igrač Novog Zelanda, Mihael Boksal. To je to. To su 20 kesice za danas. Iskreno, pa ne možemo da se žalimo iskreno. Nemamo razloga da se žalimo. Saka, Nunez, Messi, Modrić. Fantastična kombinacija. Fantastična količina sličica. Kaže, moj Messi vredi više nego zlato na ovim svetskim prvenstvima, zašto su uvijek najređe sličice njega, Ronalda, Mbappéa prošlog prvenstva. Tako da, ljudi, ja sam srećan, ja sam zadovoljan. Nije bio ekstra stiker, ali nema veze. Messi je tu. Budite mi dobri, a mi se ponovo vidimo u nekom narednom otvaranju. Pozdrav!